Tala Fou mai le siufofongo le lau muai Wellington e mole nei taiao, lua se fululu November lua fe lua fa. Ua whaato esele minista wa o ngā Erica Stanford i le palemene o nauniana whaamatalanga na lafo i le suifa i puli o le Labour Jan Tiniti. E le osenga ngana whaapalemene na whaonga ina Stanford, mai ono whaatula i ese ai pe ana le toi whaato ese ana whaamatalanga na lafo. I le taimina whesilingi ai e Tiniti le whaalea o ngā ina o pasi moa o ngā inu i tua. E le ilangona i le suifa fonga whetalai upuna lafo e Stanford, ona ele i maua i masini whaleo te le leo peitai, ina wa whesilingi ale tamaitai minista, na vave ona toi talo sanga e whaau i tua na whaamatalanga, ma whaato ese le palemene, na whaali e Tiniti, ele o se taimi mua lea ua whai ai e Stanford ni whaamatalanga whaapea. O fesuia inga i le whaasoasoa ina o i tū lamo teacher aids po o whaia o ngā whesosoani ua manino ai o le ali lava le whesosoani mo le toatele o tamaiti e iai mana o ngā whaapitoa pe o na whailoa se pulea o ngā mai au kilani na whaalia e nisi o pulea o ngā au kilani o le ITT ai tū lai whaatupe le matanga luenga wa o ngā awa teacher aids i la lol por kalame whaau mo le tausanga fou na whaamoe pulea o ngā o le a maua e isi tamaiti i tutono por kalame isi tu la fa upopo mafaya o ngā whesosoani. Pe ona whaawasenga i nele ofisa wa o ngā le numero i tu la e maua e le tamaiti te to atasi. Sa tutongi ea o ngā le GST i lungo le whaatupenga mai le matanga luenga ma whaaititi ai le tupeo o maua e tutongi ai teacher aids pe tusa ma le se fulu 5%. Ma e valu pasene sa whaao ngā e tutongi atu ai o lato waso malolo. A whai e tuina mai le se fulu i tu la i le tamaiti te to atasi e va ai e le teacher aid e lua se fulu tolu i le itu la le fua whaatatau po le rate e tutongi mai ai i le matanga luenga wa onga mai matua i lalo i lava o le fua whaatatau mo teacher aids. Na whaali e le pulea onga o Bayswater School, Marian Codham, e toa tasi le tamaititi mai lana onga o le a lusi i tu la e lua i le tausanga fou ma le isi tamaititi o le a avesia le isi i tu la e tasi ma le whaia onga whesosoani. O lona talitonunga o le toi whaatulanganga o i tu la mo whaia onga whesosoani e le tala whea ngai ona ese tamaiti toi ese o la taumana o ngā whaapitoa. O loo whaamoe le komisina fō o leo Richard Chambers, e le tatau lava o na whaa upenga ina leo i New Zealand, peitai, o loo tatala lava noa mo tala noanga i lea mata upu. Whaalia le asosio leo, o le toatele o leo e manana o e tau ave whana i so o se taimi e whaatino ai ngā luenga e whetaia e ai ma whaafita au li peitai, na fautua ina le au whaito wha, a o i le tūlanga, o lona winga o le ato e fo i tua le au nanga leo, mai ono a wha ina te le ai tupulanga talavau Maori. Na ta ua i le sui peristene o le asosia leo Steve Watt, ua tele tausanga o na ia lea mata upu. Ina ia wha upenga ina leo i New Zealand, isu enga na whaia le lua whelua tolu, e ono se fulu walu pasene o leo na langolango ina le mata upu, e wha upenga ina ai le au whainga luenga, ma o se mata upu o le ala tau mawhai, e wha atala noa mali komisina fou. Na ta ua e Chambers i le leti o New Zealand le tae awana nafi, ono o tatala lo na ofisa matapena e whaalongo ma whaasoa i lea mata upu. O lo ulangona mita le iai mo New Zealand o se atunu usa o loto, mai langona le mita i malo le malo e whaatino o lato tiute e le wha upenga ina, ma o te mana o e tūmau pēlo na mamalu o lo oia i nei, pei ona saunoa Chambers, sa ia whaailoa, o lo oia malama lei, i le tele o lo itau o whea ngai ma leo. Aina ta ua i le suiso upo le People Against Prisoners Aotearoa le whaia o ngau mata upu tau iso li tula fono i le Universite o Aukilani Dr. Emira Kete. Ua whaititia le numero leo e mali liwi whaalawelawe tau whana. Ai o le numero tangata na whana ine leo i New Zealand ua si itia i tau sangata itasi. Sau noa rakete, o le whaonganga i leo o whana whaawila po o tasers, o se malama anga lea ini tūlanga e ono tutupu pe aulu whale mau so whae i whana. O loo le leifo i le whaonganga o tasers e fo i ai white ina inga. A whai e sulu le whana i o lato suila palapa, o le a whai ngofio na lato whaongaina, ma mali liwa i tangata ai maisea li itala mo Maori. O le lipoti taluai nei a le Understanding Police Delivery, na whaailoa ai o le whaailonga tangata i Maori, o lo o avea pea mapopolenga tele i le tele o vaenga o au nanga leo. O le ato a tele lato e te e pe a whai e una ia le malo, le wha upenga ino leo pe ona saunoa rakete.
Na mawaisu-esuenga na whaia i le whaalawelawe na maliwa i le ave loli a Philip Holt o le Solis Freight. Sa popole le ave loli molo na saonga le mu i le ngaluenga, inina i aso au le i maliu i le whaalawelawe whaafuasei i lungo ngaluenga. Na maliu Holt i le aso sulfao se te malua whelua tasi, ina ua o mia i le vao loli e lua. Whaalia le fōma esu e Marianne Borrowdale, e tele taimina whaasoa ai Holt e ona ainga e winga i ona longona popole. I le saonga le mu i le ngaluenga e awala atu i le o a o ngā whaataitai ale au whaingaluenga, le tausingo masini ma me whaingaluenga, whaapele to atele o le au whaingaluenga e leanga waa e ave loli. Na tā ua fo e Holt, na te le lopo le ale loli na te ave ina i le aso ma le aso. E maliu lea li i olo whaatali lana talosanga mo se ngaluenga i se isi kamupani, ona o le popole tele le tūlanga o ngaluenga ma le saonga le mu i le Solis Freight. I le aso na maliu aisa ia aveina se loli o le tuainga o le Nissan e ono wili na tele e aveina mua. Ma sa whaatonuina e alo e fesosoani se isi ave loli e sa whaale tonu lana loli i lungo au nguto se vaitafe. Matula ai mai ai loa le whaalawelawe. Sa suesuina fo i le work safe ma le serious crash unit lea whaalawelawe. E luas fulfata usanga le matua o se tau le alea ua mōlia i lona wha o 5 matu ia i se sikulati i Westfield Mall i Newmarket i lewa uliana nafi pe ona lipotia leo. Na ta ua sa tinisi nia Martin Friend na ngai atu leo na ua lipotia mai se tau le alea ma se tamai naifi. O loo talo sanga ina leo nisi na moli mawina lea whaalawelawe ina ia whaafeso o tai le tasi o 5 numero le mata upu pi o ono valu fitu. I whawhato New Zealand, na waweona whaamuta fianga ma tāwhaonga ata mai Tala Fou e to alua mai melepone Australia na tāwhawhao i Laos. Ina ua masalomia ua taumawhaina se wainu o filongia ma le waila au o le methanol ma maliwa i le isi Tala Fou i a Bianca Jones. Na saunoa le palemio Australia Anthony Albanese o se tala whaanoa tele lea mo Australia na mamoli foia na whaamaisenga i ainga ma wo o le ua maliu. O Jones se fuluiwa tausanga le matua na whaimalanga i Laos malana wo ia Holly Bowles na mamai ina ua mai ase la tawhaonga i Vang Vieng i le waiaso taluai na au inatu la ua i whale mai ese tutono Thailand maolo o iai i se tūlanga tinga aina le isi Tala Fou se fuluiwa fo i tausanga le matua e toa whai si tangata na maliliu i le whaalawelawe lava lea tasi o loo masalomia na inuina ni wainu filongia ma le methanol e le ititi fo ma le toa se fulu i si tangata o loo mamai tinga aina mai le tau mawhaina o mea inu e feifiloi ma le methanol na whaamaunia mai le matanga luenga o le vai whafua Denmark. E to aluo na tangata nuu se fuluiva ma le luas fulu tausanga le matutua ua maliliu mai i le waila au lava e tasi. O loto e fautua ina matua ia whaamanatu i whanau Tala Fou tautua nā le saunga le mu pe ao e tāwhawhao i nofoanga pe o pāpia whaapele tele o pāti o na le ua lata mai a Sofia Fia. Ua sitia le numero o tangata e maliliu ona e wha o nā matua e tangata me o ona i tutonoa la tau mea inu. I ta alonga ua saoni Sam Kane ma TJ Bernara i la lata alonga muli mo le olopeleki i le taeao le aso sane i le 10 minute te ai le iwa le e ta aloa i le olopeleki ma le aua Italia. E le ita alo Kane ma Bernara i le ta alonga na maloloa i le olopeleki i le aua Farani i le whai unga o le vaiaso. O le ta aloa i o Kane i le aso sa ua toi whai aini swinga la iti al whai a onga Scott Robertson mo le laina i luma. Ua toi se ea tuai wala si titi tua ma ari sa vea i le numero valu. O le aupe ona whailoa mai o le numero tasi Ethan DeCrute, lua Cody Taylor o le isi sui kapiteni, tolu Tyrell Lomax, 4 Scott Barrett o le kapiteni, 5 Patrick Tupulotu, 1 Wallace Titi, 7 Sam Kane, 8 Ari Savea o le isi sui kapiteni, 9 Cam Roigard, 10 Borden Barrett, 10 tasi o Caleb Clark, Anton Leonard Brown 10 Rico Ioannis 10 10 Mark Telea, ma le numero 15 Will Jordan, o lau whaaleo o iai a safo au mua, o fatuunga fasi, Fletcher Newell, Tupova Ai, Peter Lakai, TJ Bernara, David Havili, ma Damien McKenzie. Tala Fou ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.